Orlando, dobro večer. Večer. Ovako, pozdrav tebi i gostu, Sandru Sukni. Drago nam je svima nama Riječanima što je među nama. I da se ostvari taj naš san, nadovezao bi se na sve ove gledatelje, Sandro, s tobom po naslov prvaka. Evo, san svih ovih Riječana, nas Riječana je da konačno ova titula dođe u ovaj grad, jer po tradiciji Primorje je to zaslužilo. Mislim da se, Sandro, slažeš sa nama. Hvala lijepo. Nenad Paškvan, inače. Evo. Nenad Paškvan. Stavljaju ti pritisak i veliki teret. Ti si rekao da se u sportu ništa ne mora, da nema pritiska, da je fakt, tako? Pa da, rekao sam i na početku da ćemo se mi potruditi i trenirati maksimalno i pripremati se i probati donijeti prvo trofej, pa ako to bude moguće da to bude prvenstvo Hrvatske. Sad je u subotu prva od mogućih 9 utakmica s Jugom. Mogući 9, je li tako? Da. Mogući jedna u kupu, znači, ne? Da, sada jedna. 3 u Jadranskoj ligi. Da. I 5 u prvenstvu. To je maksimalno. Da, znači maksimalno. To je maraton, ja mislim. Dobili ste na turniru sada dole jednu. Da, pripremni turnir. Da, to je nebitno, tako? A da, to je bio jedan trofej, ali potpunosti nebitan. Niti smo mi, niti oni bili niti na fizičkom nivou pravom, niti psihičkom. To je bio jedan otvaranje bazena, jedan pripremni turnir. Ali tu se vidjelo kakve su snage, tko je gdje jači i mislim da i ta utakmica može koristiti za pripremu u subotu. Gdje se lomi utakmica u subotu? Pa sigurno i Jug je jedna vrhunska momčad sa par strašnih individualaca i mislim da tu moramo zaustaviti njih. Koji dueli su najzanimljiviji? Pa sigurno da je Nikša Dobud, jedan od najboljih centara na svijetu. Njega će biti iznimno teško zaustaviti i ako uspijemo njega zatvoriti, ali opet kada pogledamo imaju i strašnu vanjsku liniju, tako da ne smiješ puštati njih da Frano i naša obrana bude na streljani. Tako da treba naći neki balans i vidjeti kome je dan, koga više pokriti, koga se više može pustiti. Ko će tebe čuvati? To treba pita trenera Juga. Očekuješ, koga očekuješ? Pa sigurno na toj strani igraju Joković i Bošković na početku, tako da od njih dvojice će neko biti pa ćemo vidjeti. Vidim da si u dobrom ritmu golova 5-6, 4-5-6 ili tako? Bez obzira šta su suparnici niže razine. Pa sigurno uđem svaki put maksimalno u utakmicu i sve su te utakmice priprema za ovu subotu gdje dolazi najveći konkurent. Pričao mi je trener Nasić, on te vodio sa 15 godina dok si bio u mlađim selekcijama. Kao je dok te gledao kako sjediš na klupi da si bio totalno nezainteresiran, kada se te zanima što se događa. Onda uđeš u bazeni i da je to onda sasvim druga priča. Pa probavam se smiriti što manje gledati ove druge okolnosti i skoncentrirati se na svoju igru i probati pomoć momčadi. Ivan je bio moj prvi trener u reprezentaciji mlado i prošli smo kroz 3-4 godine rada. Na kraju smo to okrunili sa europskim zlatom do 20 godina. To je bio kraj te generacije. I mislim da smo sa zlatom to pokazali da je bila jedna vrhunska generacija. Imam poziv. Molim. Dobro večer. Večer, izvolite. Pitao bih vašeg gosta, je on posuđeni igrač od Proreka ili ima ugovor sa Primorjem i na koji period? Ime, prezime? Janjatović Darko. Ugovor na 2 godine imaš, ili tako? Dogovorili smo na 1 godinu, pa ćemo sada vidjeti do kraja ove sezone bi trebali definirati što je s Prorekom, pa ćemo moći pričati za dulji boravak u Rijeci ili nešto drugo. Znači imaš ugovor na godinu dana? Da. Godinu dana. Nije ono kao u nogledu, godina plus godinu, nego samo 1 godina. Da, pa ćemo... Znači moramo to odmah platiti taj trofej da ne... da ne kreneš negdje prema Južnom moru. Potrudit ćemo se. Gdje smo, znači Jug Primorje, 9 utakmica, to će biti pravi maraton. Pa, bit će teško, bit će svaka utakmica do kraja neizvjesna i niko ne može reći da je veliki favorit, da će sigurno pobijediti.
Sada je ta prva u Rijeci od Jadranske lige, ali tu se gleda za daljnji poredak u prvenstvu Hrvatske, tako da je iznimno bitno. Bitno tako da u prvenstvu u jedna više kući bude u finalu. Ko bude ispred ima jednu kuću više u finalnoj seriji, a onda je druga gdje ide prvi trofej, to će biti Final Four u Zagrebu, Kupa Hrvatske. To je već u prosincu. Da, i tu će se dijeliti prvi trofej i mislim da bi tu trebali biti na 100% i pokazati najbolju igru. Ivan Tucak je novi izbornik. Pa da, Ivica Tucak je novi izbornik. Šibenčan. 31.10. počinje Svjetska liga, ili tako, dolaze Crnogorci u Zagreb. Nakon, u 7. mjesecu je svjetsko prvenstvo u Barceloni, ako se ne varam. Da, tako. Pola 7. imamo svjetsko prvenstvo u Barceloni. Otišli su Miho Bošković i Burić od umora, Barać i Hinić od starosti. I Vičan. I Vičan, da. A kad se pogleda, više ih je pošlo nego što se nas je ostalo. Ali mislim i da s ovom momčadi da imamo jednu vrhunsku i jaku momčad i da možemo i dalje napadati medalje na velikim natjecanjima. Sigurno, novi izbornik je, bit će malo i drugčije, jer svi smo navikli na Ratka Rudića i otprilike si znao što te čeka na pripremama, koji način rada. Bili su njegovi suradnici konstantno isti, tako da si se mogao i pripremiti. Sada je sve novo i trener Primorja je u tom stožeru Ivan Asić s Ivicom Tuckom i mislim da će to biti malo drugčije, ali probat ćemo se pripremiti i ići na medalju na svjetskom prvenstvu. Evo pozivam. Molim. Htio bih pozdraviti gospodina Sandra Sukna i poželio bih mu sve najbolje u Rijeci. Ko ime prezime? Predrag Horner. Još jedan poziv, molim. Dobra večer, želim vam u oba dvojici tu. Evo, samo jedno pitanje Sandru, kako se prilagodio tu u Rijeci i želimo da mu se ostvare sve želje koje je zaželio kad je dolazio tu u Rijeku. Ime prezime? Evo, Saršan Valentino. Saršan Valentino. Dobro se ovdje aklimatizirao, što bi rekli ovaj. Pa je, sigurno. Snašao sam se. Puno je lakše kada si u Hrvatskoj i taj isti je jezik i puno su igrača iz reprezentacije, tako da nije trebalo dugo vremena da se priviknem i sve ide bolje i bolje. A vi nauči si italijanski, vidio sam dok si bio u Proreku, neke intervjue sam slušao. Pa bilo bi puno lakše da je bilo manje igrača iz bivše Jugoslavije, pa smo se dosta družili i pričali na našem jeziku, tako da nije bilo njih, prisilio bi se još bolje naučiti italijanski. Imamo jedan prilog sada Zoran Roje. Zoran Roje je 1984. u Los Angelesu osvojio zlatnu olimpijsku medalju. Tada su igrali još Hrvati Deni Lušić, Vuletić, Bebić, Bukić, Tomislav Paškalin, otac od Frana Paškalina i Goran Sukno. Da imamo šta kaže Roje, da usporedio malo Gorana i Sandra. Ono što ih je možda krasi jedna zajednička karakteristika da su oba dva izvrsni plivači i tata je plivao po loptu i bio izvrstan plivač, izvrsni šuteri. S time da je Goran, znači otac, igrao više desnu stranu, desnokrilni napadač je bio dok je Sandro igra na lijevoj strani. Možda ono što je razlika ili ja bih rekao neka veća kvaliteta na račun sina, šta sin ima je viši rastom, ima puno kvalitetnije noge i po meni izuzetno razumije obranu. Znači ima osjećaj kad promijeni način obrane u fazi obrane, kad promijeni tip obrane i tu je sigurno Sandro još ima jednu veću kvalitetu. Međutim, krasi ih oba dvojicu, jedan i otac je bio moderan igrač, brzi igrač, pokretan, izuzetnog šuta, izuzetnog pregleda igre. Zadovoljan komentaru. Jesam, sigurno. Samo pohvale dolaze, tako da će to sve treba i pokazati u bazenu. Da, mislim da ti namjerno
stvaraju pritisak, ali kažu da ti to dobro podnosiš, da tebe ne može ništa zbuditi. Vidjet ćemo u subotu. A? U subotu prvo, dobro, to je tek jedna utakmica. Ali bitna, svako bitna, ne? Da, pokazat ćemo da možemo parirati i Jugu i probati ih pobijediti. Da, bitna za plasman, poslije za razigravanje za prvenstvo. Da. Jadranska liga je bitna. Primorje je prošle sezone izgubilo final Jadranske lige od Proreka, tako? Da. Finale prvenstva Hrvatske od Juga. I finale Eurolige od Proreka. Da. Znači, stalno finalu. Tri druga mjesta. A ti si osvojio sve. Osvojio s Hrvatskom zlatnu medalju. Da, osvojili. Europsku ligu, Jadransku ligu i prvenstvo Italije. I bili smo prvaci Europe u to Radeji. Da, Europsku ligu, da. Da. Mislim, imali smo vrhunsku sezonu i klupsku, a i s Hrvatskom smo imali reprezentativnu, kao što smo rekli, bez poraza u stvari cijelu sezonu i okronili smo je sa olimpijskim zlatom. Imam poziv još jedan. Molim? Dobar večer. Večer. Pitao bih gosta, za koga će po njemu Goran Sukno u subotu navijati? Hvala, ime prezime. Tihomir Milin. Tihomir Milin. Toga nisam ga još stigao to pitati, ali... Ali dobro. Možda. Ja se nadam za Primorje. Za tebe bolje reći. Da. Rekli smo, otac dolazi na utakmicu. Stiće valjda. Stiće valjda, dobro. Rekao si im mater ne dolazi. Neće, ona izbjegava gledanje. Nervozna je pa tako da izbjegava. Samo rezultat pogleda. Gleda rezultat. Da se vratio malo trenera, spomenuo si, znači, imamo Asić s jedne strane, s druge strane Đuho, ne? Đuho. Da, koliko je bitno trenersko iskustvo u tim utakmicama? Pa sigurno i to je jedno od bitnih stvari, ali mislim da i Ivan napreduje i kroz nekoliko godina je bio i pomoćnik Zoranu Roji, tako da je vodio i prije par godina i Splitski Poški i Zagrebački Medveščak. To su bile ipak momčadi koje se nisu borile za naslov. Sada je možda i neka nova situacija za njega. Ima jednu vrhunsku momčad, ali mislim, tu smo mi igrači da mu pomognemo. Ipak ima i on iskustva, dok na drugoj strani je Veselin Đuho prošao dosta klubova i bio je vanka i vodio velike momčadi, vodio je Juga do prvaka Europe, klubskog. Tako da je i on sigurno vrhunski trener, ali mislim da je ipak najbitnije što igrači pokazuju u bazenu. A suci? Razmišljaš o sucima ponekad? Pa sigurno nekad razmišljam, ali to bi bilo bolje da niko ne razmišlja o tome, nego da maksimalno se skoncentriramo na igru. Ali može se reći da su to i mali problem našeg sporta suci. Nešto su oni nesposobni ili nešto, nego je iznimno teško zavidjeti, jer je većina tijela je pod vodom, tako da niko ne vidi što se događa pod vodom, tako da ima grešaka tokom utakmice.